Ovo je zajednička sesija sa Udruženjem neurologa Srbije i možemo da krenemo sa prvim predavanjem koji se odnosi na antiagregacijsku terapiju u sekundarnoj prevenciji moždanog udara. Koleginica Jovanović. Poštovane koleginice i kolege, prvo dozvolite mi da se zahvalim organizatoru što mi je ukazao čast da prisustvujem i prezentujem ovo predavanje na ovako renomiranom skupu. Dakle, kada se radi o pacijentima koji su već imali moždani udar ili tiju, njihov rizik za novi vaskularni događaj je izuzetno veliki, posebno kada se radi o recidivu moždanog udara. Taj rizik je posebno veliki u prvih nekoliko dana i dostiže čak 8% u prvih mesec dana. Dakle, realno postavlja se pitanje šta mi možemo da uradimo za ove pacijente i kako da ih zaštitimo. Svakako da se pridržavamo svih onih preporuka relevantnih vodiča za sekundarnu prevenciju moždanog udara. Ono čemu ja danas govorim je zapravo samo antiagregaciona terapija iz te palete mera. O tome da je antiagregaciona terapija efikasna u prevenciji vaskularnih događaja davno je poznato i ovo je jedna već 2 decenije stara meta-analiza na veoma velikom broju bolesnika koja nam je pokazala da kod pacijenata koji su prethodno imali moždani udar ili tiju, primjena antiagregacione terapije smanjuje njihov rizik za vaskularni događaj za oko 22%. Ova ista meta-analiza nam je pokazala da aspirin u sekundarnoj prevenciji vaskularnih događaja smanjuje taj rizik za njihovo ponavljanje za 23% i to u bilo kojoj dozi preko 75 mg. Međutim, kada se fokusiramo samo na pacijente sa nekardioembolijskim moždanim udarom, onda je efekat aspirina još drastično veći i pokazalo se da on smanjuje rizik za recidiv moždanog udara u prvih 6 nedelja za čak 60% i to posebno kod ovih pacijenata koji su imali blage oblike moždanog udara ili tiju, to su ovi plavičasti stubići. Dakle, uobičajena doza aspirina je 75 do 325 mg, može se dati inicijalno doza opterećenja, prednost mu je da je brzog dejstva, da je jeftin, a mana to što ima moguće gastrointestinalne komplikacije. Drugi preparat, klopidogrel, je na scenu uveden sa velikom kapri studijom koja je posmatrala bolesnike sa nedavnim ishemijskim moždanim udarom, infarktom srca ili sa perifernim vaskularnim oboljenjem i pokazala da je on efikasniji od aspirina u prevenciji ovih novih vaskularnih događaja. Međutim, taj efekat je bio još značajniji kada su u toj grupi izdvojeni oni koji su imali prethodno akutni moždani udar ili akutni infarkt srca i penjao se na čak 15%. Njegova uobičajena preporučena doza je 75 mg sa mogućom dozom opterećenja od 300 do 600 mg. Prednost mu je to da se bolje toleriše od aspirina i da ima veći efekat u prevenciji vaskularnih oboljenja, a ograničenje je to što ima sporiji efekat i da mogućnost da postoje non-responderi. Treći preparat je ticagrelor, koji je dobro poznat kardiolozima i kada je pokazalo se, međutim, da u sekundarnoj prevenciji moždanog udara on nije superiorniji u odnosu na aspirin. Međutim, kada se fokusiramo na pacijente sa nekardioembolijskim moždanim udarom koji imaju ipsilateralnu aterosklerotsku stenozu, onda se pokazalo da je primjena ticagrelora bila za 32% efikasnija u odnosu na sam aspirin. Njegova preporučena doza je 2 puta 90 mg sa inicijalnom dozom opterećenja 180 i velika prednost mu je to što nema potrebe za metaboličkom aktivacijom, brzo postiže svoje efekte i ima konzistentnu trombocitnu inhibiciju. Druga velika mana svakako u ovim našim uslovima je da je dosta skup. Najnoviji američki vodič, zapravo sa najvećim stepenom, na osnovu najkvalitetnijih studija, preporučuje da se primenu bilo kog antiagregacione terapije preparata u sekundarnoj prevenciji. Što se tiče kombinovane terapije, klopidogrela i aspirina,
Ona se pokazala značajno efikasnijom u smanjenju rizika za nove vaskularne događaje u poređenju na sam aspirin kod pacijenata sa manjim moždanim udarom ili sa visokorizičnom tijom, ali uz rizik da postoji značajno veća mogućnost velikih krvavljenja. Takođe, kombinacija tikagrelora i aspirina u poređenju samo sa aspirinom je pokazala da kod pacijenata sa umereno teškim moždanim udarom ili sa onima sa tijom značajno smanjuje rizik za moždani udar ili smrtni ishod za 17%, ali povećava rizik za krvavljanje za 4 puta. I ova PRIN studija poredila je ove dve kombinacije kombinovane terapije i našla da nema neke veće efikasnosti, odnosno prednosti jedna nad drugom, kako ni u pogledu efikasnosti, tako ni u pogledu njihove bezbednosti. Ove godine objavljeni, dakle, američki i evropski vodič su saglasni oko toga da kod pacijenata sa manjim moždanim udarom, odnosno sa visokorizičnom tijom, treba da se preporuči uvođenje kombinovane terapije aspirinom i klopidogrelom u prvih 24 sata za period od 3 nedelje, u čemu je eksplicitan evropski vodič, dok američki daje mogućnost da se ona produži i do 3 meseca. Ono u čemu su oni saglasni, jedan i drugi, to je da kad se radi o pacijentima sa umereno teškim moždanim udarom i veoma visokorizičnim tijom sa visokostepenim intra- ili ekstrakranijalnim stenozama, može da se razmotri i udavanje kombinacija tikagrelora i aspirina za period od 30 dana. Ipak, negde evropski nama bliži vodiči savjetuju da se ovde na tikagrelor upotrebljavamo onda kada imamo pacijenta koji je potencijalni non-responder na klopidogrel i takođe jedna važna opaska eksperata je da ne treba da primenjujemo dvojnu antiagregacionu terapiju ako nismo sigurni da se radi o visokorizičnoj nekardioembolijskoj tiji. Još jedna samo pre završetka je to da je, kada imamo pacijente koji je već bio na aspirinu, doživeo moždani udar, da nema za sada dokaza da treba da povećavamo dozu aspirine ili da menjamo sa drugim antiagregacionim preparatom. Ovim bi zapravo završila. U ovom zaključku ovde koji su ovde navedene zapravo su sve ovo što sam ja u prethodnom momentu govorila, tako da bi zbog vremena ovde završila. Hvala na pažnji. Idemo odmah na drugo predavanje. Pozivam doktor docenta Mijailovića Miliju da nam kaže nešto o perioperativnom moždanom udaru, posebno nakon kardiohiruških intervencija. I da se zahvalim organizatorima jer da smo zajedno. Hvala na najavi i pre svega da se zahvalim organizatorima na pozivu da održim predavanje na ovom prestižnom skupu. Ja ću govoriti o perioperativnom moždanom udaru sa posebnim osvrtom na kardiovaskularne intervencije. Kada govorimo o perioperativnom moždanom udaru, postoje dve u upotrebi definicije. Jedna koja je opšte prihvaćena i preciznija je ova koja je izdata od strane društva u anesteziji i intenzivnoj nezi. I ona kaže da se perioperativni moždani udar definiše kao moždani udar koji može biti ili ishemijski ili hemoragijski i koji nastaje tokom operativnog zahvata ili unutar 30 dana od operativnog zahvata, a onaj koji je nešto manje precizan, vidjet ćemo kasnije zašto, i izdat je od strane Svetske zdravstvene organizacije, kaže da je perioperativni moždani udar opet ili ishemijski ili hemoragijski moždani udar, koji podrazumeva intraoperativni period i vreme od 3 do 30 dana od operativnog zahvata. Međutim, po meni ova definicija, a i po brojnim studijima, nije dovoljno precizna, s obzirom da veliki broj perioperativnih moždanih udara nastaje upravo u prvih nekoliko dana od operacije, odnosno intervencije. Perioperativni moždani udar se može javiti u čak do 10% pacijenata koji su operisani iz bilo kog razloga, a u čak do 26% ovih pacijenata se on završi smrtnim ishodom. Hiruški pacijenti imaju 6 puta povećan rizik od moždanog udara u odnosu na pacijente koji nisu operisani. Oni imaju lošiju prognozu u odnosu na moždane udare koji nastaju u vanbolničkim uslovima. To je zanimljivo. Pacijent vam već leži u bolnici, možete rano da postavite dijagnozu moždanog udara i da ga rano lečite, znači ne gubite one sate, zlatne
zlatne sate za lečenje moždanog udara, međutim zanimljivo je da su sve studije pokazale da su upravo ti pacijenti koji su operisani i leže na nekom drugom odeljenju koje nije neurološko, zapravo pacijenti koji se izuzetno retko rekanališu onim prvih nekoliko sati, 4,5 sata, odnosno 6, tako se radi o trombektomiji. Kod kardiovaskularnih intervencija, odnosno operacija, može se naći, ukoliko se uradi neuroimidžing, čak do 30% pacijenata nemi infarkti. Znači, to su oni koji prolaze neotkriveni. Znači, ti pacijenti nemaju nikakve simptome i oni se vide na magnetnoj rezonanciji kao nemi moždani udari, kao male mikroiskemije koje su obično i najverovatnije prema većini studija embolijskog porekla. I ono što je takođe važno istaći da su pacijenti koji su prethodno doživeli tranzitorni ishemijski atak ili moždani udar, posebno u prvih nekoliko meseci pre operacije, u značajno većem riziku da dožive moždani udar tokom bilo koje hirurgije, posebno kardiovaskularnih operacija. Ono što je važno istaći je, i kao što vidite na ovom jednom slajdu koji pokazuje revijalni prikaz rizika za moždani udar u različitim hiruškim situacijama, najveći rizik za perioperativni moždani udar upravo nose kardiohiruške, odnosno vaskularne intervencije, posebno one koje se odnose na hirurgiju aorte i supraaortalnih grana. Taj rizik može da iznosi u nekim slučajevima i nekim studijima čak i 10%. Faktori rizika za perioperativni moždani udar su oni klasični vaskularni faktori rizika kao i za bilo koji moždani udar, međutim postoji i specifični faktori rizika za perioperativni moždani udar i oni se dele na preoperativne. U preoperativne faktore rizika za perioperativni moždani udar, posebno perioperativni moždani udar u kardiohirurgiji i vaskularnoj hirurgiji, jesu starost preko 65 godina, hitna hirurgija, odnosno hitne intervencije, tip hirurgije, znači najveći rizik, kao što smo videli, nose kardiohirurgija, odnosno vaskularna hirurgija, simptomatska karotidna stenoza od preko 70%, skorašnji moždani udar, posebno ako su pacijenti doživjeli moždani udar u zadnjih mesec dana, oni su jako prijemčivi za perioperativni moždani udar, i komorbiditeti, posebno ako pacijenti imaju pre i tokom operacije metaboličke poremeće. U intraoperativne faktore rizika za perioperativni moždani udar spadaju opšta anestezija, ona daleko nosi veći rizik od regionalne anestezije, zatim dugotrajanje hirurgije, odnosno intervencije, hiperglikemije, aritmije pre, tokom i nakon operacije i pad srednjeg arterijskog pritiska za više od 20% odnosno na vrednosti sa kojima je pacijent ušao u operacionu salu. U postoperativne spadaju opet poremećaji srčanog ritma, pre svega atrijalna fibrilacija, zatim infarkt srca sa sniženom ejekcijnom frakcijom, prolongirana nepokretnost pacijenta nakon operacije, odnosno intervencije, dehidracija, koagulopatije, infekcije, inflamacije, hiperglikemije i raznorazni elektrolitni poremećaji. Moždani udar koji je perioperativni je isti kao i svaki drugi moždani udar, odnosno moždani udar svake druge etiologije, ali ono što treba istaći je da je većina ovih moždanih udara ishemijske prirode i među njima najčešće govorimo o embolijskom moždanom udaru. Znači, 60% pacijenata koji imaju ishemijski moždani udar, koji je daleko najčešći, imaju moždani udar koji je posljedica embolizacije. To mogu da budu embolizacije usled de novo, odnosno prethodne atrialne fibrilacije, ređe to može biti distalna embolizacija zbog manipulacija na krvnim sudovima, odnosno srcu, i naravno retko paradoksalna embolizacija, ali nije nemoguća. 15% ishemijskih moždanih udara nastaje zbog hipoperfuzije i ili tromboze in situ, 10% je kombinovana etiologija i 10% pacijenata ostaje sa neutvrđenom etiologijom, znači govorimo o kriptogenom moždanom udaru. Hemoragijski perioperativni moždani udar je daleko ređi, on iznosi samo 1 do 4% svih perioperativnih moždanih udara i u osnovi ovih moždanih udara leže nekontrolisano visok arterijski krvni pritisak, prisustvo prethodno cerebrovaskularnih malformacija kao što su aneurizme ili AV malformacije i nepravilno korišćenje, što je izuzetno čest uzrok perioperativnog hemoragijskog moždanog udara, nepravilno i neadekvatno korišćenje antitrombocitnih lekova, antikoagulantne, odnosno antiagregacione terapije. S obzirom da je najčešće embolijski perioperativni ishemijski moždani udar, onda ćemo reći nekoliko karakteristika ovog moždanog udara. Važno je istaći da on ima bimodalnu distribuciju. Negde oko polovine, nešto manje od polovine ovih moždanih udara se javlja unutar 24 časa od hirurgije usled manipulacija na srca, aorte, u velikim krvnim sudovima mozga, posebno kod vaskularne hirurgije, ili usled oslobađanja embolijskog materijala kod kardiopulmonalnih bypass, operacije koje zahtevaju kardiopulmonalni bypass, i nešto malo više od polovine ovih embolijskih perioperativnih moždanih udara se javlja nešto malo kasnije, znači pacijent se uspešno probudi iz anestezije, deluje dobro, ali negde otprilike od drugog dana najčešće se javljaju ovi perioperativni embolijski moždani udari i oni nastaju usled de novo razvoja atrialne fibrilacije, infarkta srca i ili koagulopatije. Kako da preveniramo pojavu perioperativnih moždanih udara? Klinika za neurologiju
Kliničkog centra Srbije, odakle ja dolazim, ima odličnu saradnju sa kolegama sa vaskularne hirurgije. Mi viđamo ovakve pacijente, ne često, ali se dešavaju ovakve komplikacije vaskularne hirurgije, bez obzira što su komplikacije izuzetno retke. Kako prevenirati pojavu perioperativnog moždanog udara? Postoji više preporuka kako sprečiti pojavu perioperativnog moždanog udara kod ovih pacijenata. Prvo, ono što je izuzetno važno je da ako je to moguće i znamo da je pacijent doživeo moždani udar u prethodnih mesec do 3 meseca, treba odložiti hirurgiju ukoliko je to moguće. Treba perioperativno rešiti karotidnu stenozu, ukoliko se planira neka druga hirurška intervencija, ukoliko je ona simptomatska. I dalje su stavovi oko rešavanja asimptomatske stenoze kontradiktorni, ali se preporučuje kod većine pacijenata, ako je to moguće, odložiti rešavanje asimptomatske stenoze do završetka operacije i naravno važna je kontrola ovih faktora rizika koji jesu faktori rizika za perioperativni moždani udar, pre svega atrijalne fibrilacije, neophodna je adekvatna kontrola krvnog pritiska i adekvatna kontrola antitrombocitne, odnosno antikoagulantne i antiagregacione terapije. Kada govorimo o ovoj kliničkoj situaciji, koriste se u praksi 3 klinička pristupa, to znači da se kod nekih pacijenata može nastaviti antikoagulantna terapija, moramo imati individualizovani, odnosno personalizovani pristup, zatim kod nekih pacijenata se ona mora obustaviti u zavisnosti od toga kojem tipu hirurgije se radi i kakav je rizik za moždani udar, odnosno hemoragijske komplikacije i najčešće se pristupa onoj metodi bridginga. Ako je pacijent bio na oralnoj antikoagulantnoj terapiji, uvestimo uniskomolekulārne heparine pre, tokom i nakon perioda operacije. Naravno, važno je kontrolisati i neke druge kliničke situacije, one su navedene u ovoj tabeli i one se odnose na kontrolu intraoperativne hipoksije, hipotenzije, sniziti rizik od tromboembolijskih komplikacija davanjem adekvatnih antikoagulantnih terapijskih strategija, voditi računa o anesteziji, znači pokušati ako je moguće da se pristupi operacije regionalnom anestezijom i izbjegavati sukcinil honil s obzirom da on može da daje teške elektrolitne disbalanse i ono što je jako važno, zaboravlja se u anesteziji da ako su pacijenti preležali ranije moždani udar, posebno ako je on bio skorašnji, ne plasirati kanile u paretično, odnosno oduzetu ruku, zato što postoji mogućnost od predoziranja kod ovih pacijenata, izbjegavati beta blokatore perioperativno, jako strogo kontrolisati glikemiju i nastaviti sa primjenom statina, zato što je pokazano da ako perioperativno ukinete naglo statine, ti pacijenti imaju veliki rizik za perioperativni moždani udar. Lečenje perioperativnog moždanog udara je isto, znači ima iste postulate kao i lečenje svakog drugog moždanog udara. Znači treba da postoji oformljen tim, znači treba alarmirati ovaj tim i ukoliko postoji mogućnost za rekanalizaciju, bilo trombolizom, intervenskom trombolizom ili trombektomijom, ove pacijente treba adekvatno zbrinuti u tom smislu. Naravno, kontrolisati pritisak i spustiti do vrednosti koje nam dozvoljavaju primjenu trombolize, odnosno endovaskularne rekanalizacije kod ovih pacijenata. Hvala na pažnji. Prelazimo na diskusiju po pitanju ova 2 rada. Prvo, da li ima nekih pitanja vezano za antiagregacionu terapiju u sekundarnoj prevenciji moždanog udara? Mislim da je koleginica Jovanović dosta detaljno i konkretno iznela stvari, tako da bojim se da nema dilema. Da li imamo pitanje po radu perioperativnog moždanog udara? Imam ja komentar. Ova priča o perioperativnom moždanom udaru je stvarno nešto neželjeno i nikako ne volimo niti mi kao neurolozi, a vjerujem još manje ljudi koji rade operacije da im se ovo dešava, ali mislim da je ovo tema koja zaslužuje da praktično bude i diskutovana sa mnogo više aspekata, ali u svakom slučaju docent Milinović to u vrlo kratkom vremenu mislim da je pokrio sve te aspekte. I još jedan put da izrazim zadovoljstvo da sa ovim multidisciplinarnim pristupom mislim da možemo da saznamo svi zajedno više nekih stvari. I još jedan put, pošto je kasnila malo ova sesija, da nastavimo onda praktično sa daljim programom. Samo jedno pitanje za docenta. Da li je meni promaklo tokom diskusije, kako objašnjavate da bolje prolaze pacijenti koji dožive moždani udar koji nije perioperativni, odnosno dolaze od kuće?
Taj povećani rizik za perioperativni moždani udar ukoliko pacijenta operišete, a doživjeli se moždani udar u prethodna 3 meseca, posebno u zadnjim mesece, se objašnjava time što cerebralna autoregulacija još uvek nije uspostavljena. Znači, nakon moždanog udara za popravljanje cerebralne autoregulacije potrebno više meseci, neki autori kažu i do 6, i to je neka bezbedna zona, reklo bi se. Ako vam je pacijent doživao moždani udar pre 6 meseci, imate bezbedan teren da tog pacijenta operišete, jer se pretpostavi da mu se cerebralna autoregulacija ponovo uspostavila, a znamo da svaka operacija, posebno velike operacije o kojima ovde govorimo, nosi svakako rizik od cerebralne hipoperfuzije, klemovanje arterija, ekstrakorporalna cirkulacija i tako dalje. Tako da ako to uradite kod pacijenta koji inače ima poremećenu autoregulaciju usled moždanog udara, zato je taj perioperativni rizik u tih prvih nekoliko meseci, posebno u tom zadnjem mesecu koji prethodio moždanom udaru, zapravo i najveći. Hvala, lepo. Možda još jedan kratak komentar. Sam Fabrik IKVB Vojvodina Jelu Pendrika. Pa vidite da proteklih 25-30 godina smo zauzeli vrlo agresivan stav u lečenju simptomatskih i signifikantnih asimptomatskih karotidnih stenoza zajedno sa kardiohiruškim intervencijama. I onda tu smo, stariji kolege su pratili evaluaciju tih događanja i stvarno u toku praćenja od 10 godina smo došli do zaključka da ako se to sa kvalitetnom anestezijom, znači sa vrlo lošim srcem, što bi inače bila kontraindikacija za zamenu operacije kuka ili ne znam, hemikolektomiju i tako dalje, loše srce, ipak se uradi ta karotida sa malo forsiranijom indikacijom, znači što možda ne bi radili da pacijentu ne predstoji neka intervencija, smo doveli do prilične redukcije perioperativnih moždanih incidenata. Sad to je malo komplikovanije sa ostalim većim hiruškim postupcima. Tu bi anesteziologi trebali da odigraju jednu ključnu ulogu i kardiologi koji daju, jer kod neurologa se obično ne pošalje pacijentu, to je preoperativno pripremi, ali se pošalje anesteziologu i kardiologu. Prema tome, oni bi trebali da daju indikaciju da jeste taj pacijent mora otići na doktore karotide i mora da ga vidi angioneurolog ili vaskularni. I onda da se brižljivo proceni kojim redosledom da se to uradi. Da li prvo karotida, operativno ili neoperativnim putem testiranjem i tako dalje. Tako, ja bih pozdravio sad ovo predavanje i tekako kao neki uvod, i to značajan uvod u taj malo studiozni i agresivni pristup na karotidna oboljenja, ne samo kod kardiohiruških. Hvala vam na komentaru. To samo govori o tome koliko je ova tema zapravo kompleksna. Ja, nažalost, nisam imao vremena da govorim o onim situacijama hibridnih operacija koje jesu nešto što ste vi spominjali, ali ono što je svakako jasno je da postoji puno mesta za uključivanje neurologa i prevenciju u najmanjem smislu prevencija pojave, koliko je to moguće. Naravno, s obzirom da ove operacije, kako god da dobro radite i prevenirate, ipak nose veliki rizik za perioperativni moždani udar. Hvala. Hvala lepo na komentarima i na odgovorima. Sada moramo da nastavimo dalje. Sledeća tema je hiruško lečenje simptomatske karotidne bolesti i pozivam kolegu Dragaša da iznese svoj rad. Veliko dugme. Uvaženi predsjedavajući, cenjene koleginici i kolege, zaista mi je velika čast i zadovoljstvo što imam priliku da pred ovim uvaženim skupom kažem nešto o hiruškom lečenju simptomatske karotidne bolesti. To nije lako, pošto u auditoriju ima puno neurologa, za jednog hirurga da priča o moždanom udaru, ali ukratko, moždani udar je 3. vodeći uzrok smrti u svetu, sa preko 15 miliona slučajeva godišnje, da otprilike 5 miliona smrtnih ishoda. Nažalost, najveće epidemiološko opterećenje pada na zemlje u razvoju i nerazvijene zemlje, dok su u razvijenim svetskim zemljama incidenca moždanog udara je u padu. U našoj zemlji konkretno
registruje se preko 60 novih slučajeva svake godine na 100.000 stanovnika. U preko 85% slučajeva moždani udar je ishemijski, a u manje od 15% hemoragijski. Ishemijski moždani udar je u 15 do 20% slučajeva izazvan suženjem ipsilateralne unutrašnje karotidne arterije. U preko 85% slučajeva je embolijske etiologije, a u 10 do 50% slučajeva mu prethodi neki raniji neurološki događaj, najčešće TIA. Sve ovo znači da se njegov nastanak, a posebno recidiv, potencijalno mogu prevenirati uklanjanjem izvora embolizacije. Kada govorimo o simptomatskoj karotidnoj bolesti, mi kao hirurzi uglavnom mislimo na suženje ipsilateralne karotidne arterije veće od 60% i neki od fokalnih sindroma cerebralne ishemije. Ovi simptomi mogu da se jave u smislu tranzitornog ishemijskog ataka ili njegove najteže forme crescendo TIA ili ishemijskog moždanog udara. Kada govorimo o tranzitornim ishemijskim atacima, situacija je prilično jednostavna. Pošto nije došlo do nekog trajnog i značajnog oštećenja moždanog parenhima i ovi poremećaji su reverzibilni, logično je da što pre treba ukloniti izvor embolizacije. Upravo zato je kod ovih pacijenata jasno zašto se predlaže što ranije, a u slučajima crescendo TIA i urgentno hiruško lečenje, pored trenutnog započinjenja optimalne medikalne terapije o kojoj je profesorka Jovanović tako detaljno rekla. Kada govorimo o moždanom udaru, stvari su nešto komplikovanije. Kod ovih pacijenata postoji već neki neurološki deficit, a postoji i manje ili više značajno i trajno oštećenje moždanog parenhima. Više od četvrt veka, upravo zbog toga i zbog bojazni od dodatnih oštećenja mozga kao posledice reperfuzije ili eventualno hemoragije na terenu infarkta mozga, predlagalo se odlaganje operacije za 4 do 6 nedelja. Međutim, pre 15 godina ove preporuke su se drastično i radikalno promenile i sada se savetuje što ranija operacija, a po mogućstvu unutar 2 nedelje od nastanka inicijalnih neuroloških simptoma. Početak hirurgije karotidnih arterija desio se otprilike simultano u Buenos Airesu i Londonu pre skoro 70 godina. Istorijski posmatrano, nakon pionirskih radova argentinskih, evropskih i američkih hirurga, nije bilo baš sasvim jasno koje to bolesnike i kada treba operisati sa simptomatskom karotidnom bolešću. Velike prospektivne randomizirane studije sprovedene 90. godina prošlog veka dale su vrlo precizne odgovore po pitanju indikacija, vremena i tajminga operacije, eventualnih komplikacija i ustanovile su karotidnu endarterektomiju kao zlatni standard prevencije moždanog udara kod pacijenata sa simptomatskom karotidnom stenozom. Analiza podataka ovih velikih studija pokazala je da je simptomatska karotidna stenoza predstavlja upravo najznačajniji faktor rizika nakon inicijalnog neurološkog događaja za razvoj novog moždanog udara ili tranzitornih ishemijskih ataka. Analizom podataka, objedinjenih podataka iz NASCET i ECST studije, došlo se do toga da ovi bolesnici imaju rizik od 20, odnosno 25% za razvoj moždanog udara 2, odnosno 3 godine nakon inicijalnog neurološkog događaja. Postoje dokazi da je ovaj rizik upravo najveći neposredno nakon pojave inicijalnih neuroloških simptoma, odnosno da iznosi oko 7% u prvih 48 sati i 10% u prvih 7 dana od nastanka inicijalnih neuroloških simptoma. Ovakvi dokazi upravo govore o tome da je kod ovakvih bolesnika neophodno brzo delovanje i hiruško lečenje. Takođe, analiza ovih podataka, ovih i drugih studija, pokazala je da je potrebno operisati samo 5 bolesnika sa simptomatskom karotidnom stenozom u roku od 2 nedelje od nastanka inicijalnih neuroloških simptoma da bi se sprečio jedan moždani udar, dok ukoliko se operacija odloži za 3 meseca od inicijalne neurološke simptomatologije, broj karotidnih endarterektomija neophodno da sprečimo jedan moždani udar je 25 puta veći. Upravo ovi dokazi
govore u prilog ekspeditivnom hiruškom zbrinjavanju pacijenata. U prilog ovome takođe govore i odlični rezultati mnogih vodećih centara koji pokazuju da rizik operacije karotidne endarterektomije u ovom ranom periodu nakon moždanog udara, iako nešto veći od asimptomatskih karotidnih endarterektomija, je sasvim prihvatljiv i dovoljno nizak. Shodno ovim dokazima formirani su i aktuelni vodiči koji kod simptomatskih bolesnika predlažu što raniju operaciju, a svakako unutar 2 nedelje od inicijalnog neurološkog događaja. Naravno, kontraindikacije za rano hiruško lečenje postoje, vrlo su decidirane za postizanje optimalnih rezultata i uključuju teški onesposobljavajući moždani udar, značajan fiksirani neurološki deficit, bolesnike sa promenom stanja svesti, ukoliko zona infarkta zahvata više od 1/3 područja irigacije arterije cerebri medije ili MDCT angiografski dokazanu okluziju arterije cerebri medije. Jedna od kontroverznih tema u vaskularnoj hirurgiji ostaje šta raditi sa rezidualnom stenozom karotidne arterije nakon uspešno primenjene trombolitične terapije ili mehaničke trombektomije. Da li treba odložiti operaciju zbog rizika hemoragije ili treba sprovesti po istim principima rano hiruško lečenje. Iako brojevi pacijenata još uvek nisu preveliki, postoje studije koje pokazuju i ukazuju na bezbednost istog principa rane intervencije i kod pacijenata uspešno podvrgnutih mehaničkoj trombektomiji ili trombolitičkom tretmanu. Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim naše drage kolege neurologe, a ovaj slajd pokazuje jednu veliku saradnju koju kuća u kojoj ja radim, Klinika za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, ima sa neurološkim kućama, pre svega sa odeljenjem za urgentnu neurologiju Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije i specijalnom bolnicom cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava, i meni je jako drago što imam priliku da pozdravim ovoliki broj kolega neurologa koji su u stvari zajedno sa nama uključeni u hiruško lečenje ovih bolesnika. Našom dugogodišnjom bliskom saradnjom mi smo ustanovili jedan algoritam rada i pristupa ovim bolesnicima koji u našoj svakodnevnoj praksi isprovodimo. Dakle, ukoliko imamo pacijenta sa hemisferičnom simptomatologijom, tijama, crescendo tijama ili minor stroke-om koji nema poremećaj svesti, uradi se hitan CT endokranijum ukoliko nema hemoragije i zona infarkta mozga ne zahvata više od 1/3 zone irigacije cerebri medije, odmah se uključuje adekvatna medikalna terapija i hitno se radi ultrazvučni ili CT angiografski pregled karotidnih arterija. Ukoliko se njim konstatuju značajne promene na ipsilateralnoj karotidnoj arteriji, a kolege neurolozi procene da se radi o simptomatskoj karotidnoj stenozi, oni nas urgentno kontaktiraju i dalje nastavljamo da lečimo zajedno tog bolesnika. Rezultati na ovoj tabeli iz naše prospektivne baze, koja ulazi u 5. godinu, nisu rezultati naše klinike u operisanju ovih bolesnika, već rezultati zajedničke ove 3 ustanove u lečenju bolesnika sa simptomatskom karotidnom stenozom. Dakle, sada u bazi trenutno imamo skoro 250 bolesnika. Vidite i sami, da ne dužim distribuciju ovoga, ono što je najvažnije su ovi rezultati u poslednjoj koloni. Dakle, mi smo imali 4% perioperativnih moždanih udara, što je sasvim u skladu sa vodećim svetskim centrima, ali ova brojka ukazuje na ozbiljnost, težinu i delikatnost ovih pacijenata, jer brojka od 4% je vrlo respektabilna. I u zaključku, dame i gospodo, želeo bih da naglasim da je kod pacijenata sa simptomatskom karotidnom stenozom postoji izuzetno visok rizik rekurentnih neuroloških događaja, a ovaj rizik je najveći u prve 2 nedelje nakon inicijalnog događaja. Rizik karotidne endarterektomije je neverovatno, nego sigurno nešto više ukoliko se operacija izvodi u akutnom periodu nakon moždanog udara, ali je korist u smislu prevencije rekurentnog moždanog udara daleko veća. I možda je najbolja rečenica koju je izgovorio Ross Naylor je da hirurg koji izvodi karotidnu endarterektomiju unutar 2 nedelje od nastanka simptoma i periproceduralnim rizikom od 10% će sprečiti značajno više moždanih udara nego onaj hirurg koji operaciju odlaže 4 nedelje i izvodi je sa rizikom od 0%. Svakako, svaki simptomatski pacijent zahteva ekspeditivnu individualnu procenu i plan lečenja zasnovan pre svega
na bliskoj saradnji između neurologa i vaskularnog hirurga. Sa ovim rečima ja vam se zahvalim na pažnji. Zahvaljujem se docentu Dragašu. Sad bih zamolio docenta Željka Živanovića da izloži svoje predavanje. Dragi kolege, veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama i na čemu se naravno zahvaljujem organizatorima. Tretman akutnog moždanog udara zasnovan je na rekanalizaciji okludirane arterije, što je preduslov za reperfuziju i spašavanje tkiva penumbre. Krajem prošlog veka niz studija je pokazala da intravenska primjena rekombinovanog tkivnog aktivatora plazminog gena dovodi do poboljšanja simptoma moždanog udara i utiče na bolji ishod. Ova metaanaliza dalje je pokazala da efekat terapije postoji i unutar 4,5 sata od nastanka simptoma i da praktično svi pacijenti, odnosno sve podgrupe pacijenata sa akutnim iskemijskim moždanim udarom imaju benefit od primjene intravenske trombolize. Te je to danas standard u lečenju akutnog moždanog udara u prvih 4,5 sata od nastanka simptoma. Prva intravenska tromboliza u Novom Sadu je urađena 2008. godine i ovde je prikaz jednog našeg pacijenta koji se prezentovao teškim moždanim udarom, levostranom hemiplegijom i vidite da je on imao okluziju negde M2 segmenta arterije cerebri medije. Nakon primjene intravenske trombolize, terapija je započeta u prvih 2 sata, vrlo brzo je došlo do povlačenja neuroloških simptoma i narednog dana dobijemo praktično uredan CT mozga i potpunu rekanalizaciju prethodno okludirane arterije. Danas se negde oko 90 do 100 pacijenata u Kliničkom centru Vojvodine tretira intravenskom trombolizom, ali ono što je bitno da znamo jeste da je efekat intravenske trombolize vremenski zavisan. Šta to znači? Što ranije započnemo terapiju, veće su šanse da će pacijent imati bolji ishod i obrnuto. Ovo je naravno dovelo do toga da je bilo neophodno u svim centrima uvesti intravensku trombolizu, dakle da se ne gubi vreme, da se pacijent iz jedne bolnice transportuje u drugu i tu nam je dosta doprinela telemedicina. Dakle, studije su pokazale da se primjenom telekonsultacija zapravo i u centrima, čak i ako ne postoje neurolozi, može bezbedno i efikasno primijeniti intravenska tromboliza i mi smo u Vojvodini imali projekat koji je upravo doveo do toga, telestroke projekat, doveo do toga da su danas praktično sve bolnice, skoro sve bolnice u Vojvodini u mogućnosti da samostalno primenjuju intravensku trombolizu. Naravno, trebalo je konsultacije, trebalo je ohrabrenja i pomoći kolegama, ali danas su oni samostalni u ovom tretmanu. I naravno, telemedicina je nešto što je preporučeno i od Udruženja za tretman akutnog moždanog udara. Međutim, nisu sve situacije ovako dobre kao ovaj prethodni slučaj. Ovo je pacijent praktično sličnih kliničkih karakteristika koji je na inicijalnom CT-u imao i, vidite, hiperdenzni znak arterije cerebri medije, odnosno okludiranu praktično na odstupu arteriju cerebri mediju, uz to je imao i podležuću okluziju unutrašnje karotidne arterije, dakle jednu tandem leziju i, nažalost, i pored adekvatnog tretmana u optimalnom vremenu, ovaj pacijent se nije oporavio i razvio jedan težak moždani udar. I pored toga što smo pokazali da i ovi pacijenti sa najtežim moždanim udarom imaju benefit od primjene intravenske trombolize, ipak je danas jasno da što su okluzije proksimalnije, kao što je to ovde slučaj, šanse za rekanalizaciju, samim tim reperfuziju i oporavak ovih pacijenata su manje i naravno lošiji ishod. Otkako je započeto sa intravenskom trombolizom, pokušavane su i različite endovaskularne intervencije kako bi se ovim pacijentima pomoglo. Međutim, sve do 2015. godine studije su, nažalost, bile negativne, a 2015. godine je praktično istovremeno 5 velikih studija pokazalo da primjena mehaničke trombektomije u lečenju akutnog moždanog udara ima svoje mesto i ima svoj efekat. I danas je jasno poznato da unutar prvih 6 sati, ukoliko se započe sa primjenom mehaničke trombektomije, pacijenti će imati bolji ishod. Ovo je već krajem 2015. godine ušlo u zvanične preporuke i evropskih i američkih vodiča za lečenje moždanog udara. I naravno, preduslov za tretman ovih pacijenata je da se radi o značajnom moždanom udaru, znači značajne kliničke težine, da se detektuje okluzija velike arterije CT angiografijom i da se intervencija započne u prvih 6 sati od nastanka simptoma. Ovde smo u ovom trenutku morali tražiti pomoći kolega, jer nismo mogli samostalno zbrinjavati ove pacijente. Dakle, neophodnost prisustva anesteziologa i naravno interventnog radiologa je nešto što je preduslov za tretman ovih pacijenata.
Nakon što smo izanalizirali koje su sve karike potrebne da postavimo i koje da učvrstimo, dizajnirali smo i neki protokol u Kliničkom centru Vojvodine za lečenje ovih pacijenata i već krajem 2016. godine je urađena prva mehanička trombektomija u Kliničkom centru Vojvodine. Sledeći preporuke vodiča, ovo je bila i prva mehanička trombektomija u Srbiji koja je urađena. Danas, kada imamo tandem leziju, ovo je pacijent sa, koliko se ovde dobro vidi, isto hiperdenznom medijom, okluzijom M1 segmenta, ali i pod ležućom subokluzijom unutrašnje karotidne arterije. Nakon primjene intravenske trombolize, nažalost, ne dolazi do poboljšanja i ovde se pristupilo endovaskularnom lečenju. Najpre je postavljen stent i rešena stenoza karotidne arterije, a potom je i otvorena arterija cerebri medija i ovaj pacijent se odlično oporavio sa, vidite, jednim sasvim malim infarktom na kontrolnom CT-u mozga. Primjena, odnosno efikasnost mehaničke trombektomije je takođe vremenski zavisna. Nadalje je pokazano da je taj vremenski prozor moguće i produžiti do 7 sati, ali poslednjih godina su urađene i dodatne studije koje su pokazale da pacijenti kod kojih postoji još uvek tkivo mozga koje se može spasti, dakle, to su pacijenti koji imaju malo jezgro definitivnog infarkta i veliku zonu penumbre u trenutku kada ih pregledamo i kada možemo uraditi adekvatan imidžing mozga, mogu imati benefit od terapije čak u prvih 24 sata. To je ono što je danas jasno preporučeno ukoliko postoji okluzija velike arterije, postoji mismatch koji je dijagnostikovan adekvatnim imidžingom, pre svega mislimo na CT perfuziju ili magnetnu rezonancu, ovi pacijenti se mogu tretirati unutar 24 sata. I ovde vidimo prikaz jednog pacijenta sa okluzijom arterije bazilaris koji se prezentovao somnolencijom i 12 sati od nastanka simptoma. Vidimo ovde okludiran praktično tromb u srednjem segmentu arterije bazilaris. Uradili smo magnetnu rezonancu, videli da postoji difuzijani flare mismatch i pristupili samom mehaničkoj trombektomiji. Vidite okludiranu bazilarnu arteriju, nakon prvog prolaska praktično delimičnu rekanalizaciju i potom potpunu. Ovo je tromb, partikule tromba koje su izvađene kod ovog pacijenta, ovako je bilo lice našeg pacijenta na otpustu, pošto je naravno i neurološki nalaz bio odličan. Danas postoje upravo zbog ovoga brojni izazovi. Naime, sve više pacijenata se upućuje direktno u centre koji su u mogućnosti da sprovode mehaničku trombektomiju. Kada pričamo o Srbiji, to su pre svega klinički centri, bolnice Sveti Sava, VMA, ali je to dovelo do toga da se značajno poveća broj pacijenata koji dolaze. I danas praktično postoji najveća dilema kako trijažirati ove pacijente. Postoje dva koncepta zbrinjavanja, dakle to su koncepti da se pacijent najpre primi u najbližu bolnicu, da se primjeni intravenska tromboliza i potom transferuje u centar gde se radi mehanička trombektomija, naravno ukoliko se radi o okluziji velike arterije. Ovde naravno dolazimo do toga da se gubi vreme za započinjanje mehaničke trombektomije ako se radi o tim pacijentima sa okluzijom velikih arterija kojima intravenska tromboliza možda neće biti dovoljno efikasna, a sa druge strane, direktan transfer u ustanovu gde se radi mehanička trombektomija može dovesti do toga da se jednostavno pacijentima izgubi vreme za primjenu intravenske trombolize, a da zapravo nisu kandidati za mehaničku trombektomiju. Upotrebom različitih skala pokušali smo da detektujemo te pacijente na terenu koji bi imali korist od mehaničke trombektomije, ali i danas nemamo najoptimalniju skalu. Takođe su preporučeni različiti algoritmi u zavisnosti od udaljenosti samog pacijenta i centra gde se radi mehanička trombektomija, kada koje slati u koju bolnicu, ali ono što u ovom trenutku možemo zaključiti jeste da se svaki model zbrinjavanja mora primeniti u odnosu na jedan region, u zavisnosti kakav je i geografski i organizaciono, i opet dolazimo do toga da je ono što je danas neophodno jeste uspostaviti te regionalne strok mreže, kako bi se tretman pacijenata sa akutnim moždanim udarom optimizovao. Naravno, uspostavljanje regionalnih mreža ne bi doprinelo samo tretmanu akutnog moždanog udara, nego i zbrinjavanju ostalih pacijenata sa moždanim udarom. A ono što je isto tako neophodno u svakoj pojedinačnoj ustanovi da radimo jeste da skraćujemo vreme do primjene terapije. Dakle, što pre započnemo sa terapijom,
bolji su ishodi, tako da ne treba gubiti vreme i ja bih umesto zaključka prikazao jednog pacijenta isto koji je lečen kod nas pre nekih 2 nedelje. Radi se o mlađem čoveku, 37 godina starosti, koji je doživao moždani udar kod nas na sajmu, dakle bio je blizu kliničkog centra, izgubio je svest, dovežen je komatozan, vidite okludiranu bazilarnu arteriju i nakon primjene intravenske trombolize unutar 30 minuta. Nakon sat vremena on je već bio u angiosali, vidite tromb koji je izvađen, dakle, sa 2 kraka u obe arterije cerebri posterior i potpunu rekanalizaciju kod ovog pacijenta koji će na svu sreću na svojim nogama i potpuno svestan orijentisan izaći iz naše ustanove. Ovim prikazom ja bih vam se u ime Nacionalnog udruženja za moždani udar zahvalio na pažnji. Hvala lepo, moramo odmah da nastavimo dalje. Rana karotidna endarterektomija, protokol i iskustva Kliničkog centra Vojvodine, kolega Manojlović. Hvala. Zahvaljujući kolegama Živanoviću i Dragošu, ja mogu da preletim preko prvog dela mog izlaganja. Nadam ću pogoditi dugme. U svakom slučaju, deo priče ste čuli od kolege Živanovića. U Kliničkom centru Vojvodine postoji taj integrativni pristup u tretmanu moždanog udara koji podrazumeva da svi pacijenti sa znacima moždanog udara, zahvaljujući integraciji službi i njihovoj komunikaciji, mogu da dobiju najbrže adekvatni tretman ili sekundarnu prevenciju, i to podrazumeva i da Klinički centar Vojvodine organizuje tu komunikacijnu mrežu na teritoriji Vojvodine. Zahvaljujući tome mi možemo da tretiramo moždani udar bilo da je on porekla intrakranijalnih krvnih sudova, karotidne etiologije ili kardioembolijski. Samo da ponovim, znači, rana karotidna endarterektomija nije hitna operacija pacijenta sa moždanim udarom, najčešće ovakvom jednom trombozom karotide, velikim neurološkim deficitom. To je u stvari metoda sekundarne prevencije moždanog udara koja se izvodi što ranije, unutar 14 dana od deficita, kada zovemo rana, ili unutar 72 sata, kada govorimo o urgentni ili hiperakutnu, u skladu sa stranom literaturom koja je dostupna. Naravno, podrazumeva da su to pacijenti koji su imali tiju ili blaži moždani udar i da je reč o stenozi simptomatskoj 60 do 99%. Kolega Dragaš ispričao zašto je bitno da radimo dovoljno brzo te rane karotidne endarterektomije, zato što imamo tu anterogradnu akumulaciju neurološkog deficita, pogotovo kad je reč o pacijentima sa karotidnom bolesti. Naravno, postoje rizici same rane procedure, svi se bojimo intrakranijalnog hematoma, odnosno cerebralnog hematoma kao posljedica reperfuzije, isto kao i embolizacije nestabilnog plaka. Pomenuo bi i Paulu Derango, sada nije više među nama, ali ovo je njena meta-analiza koja je pokazala da se ove intervencije mogu kod izabranih pacijenata izvoditi i sa prihvatljivim rizikom svega 4-5%, ima i kad je bio veći rizik. I ono što smo već čuli na prethodnom izlaganju, imamo značajnu prednost ako radimo unutar 2 nedelje u smislu prevencije moždanog udara. Krajem 2017. godine izašla je ta nova preporuka ISVS gde rana karotidna endarterektomija dobila 1A preporuku za rad. Mi smo analizirali u Kliničkom centru Vojvodine naše rezultate i došli smo do zaključka da smo te operacije radili samo sporadično. I samo zahvaljujući entuzijazmu pojedinih kolega hirurga koji su ih u nekom periodu izvodili. Onda smo odlučili da napravimo negde tamo oktobra 2018. godine i usvojimo protokol lečenja simptomatske visokostepene karotidne stenoze, koji se može predstaviti kao jedan algoritam u funkciji vremena. Deo tog algoritma ćemo prikazati, nije tako komplikovano. U svakom slučaju, kada pacijent sa neurološkim deficitom dođe u neurološku ambulantu, unutar 45 minuta moramo da mu uradimo CT endokramijama i Doppler karotida i tada odlučujemo da li je tada pacijent za CT angio. Ako ima signifikantnu karotidnu stenozu, bez obzira na stepen lezije, stepen neurološkog deficita, dobija CT angio iako se predviđa za mehaničku trombektomiju ili trombolizu. Ova desna strana jeste taj deo, taj put koji ide u pravcu mehaničke trombektomije trombolize, unutar 270 minuta, znači 4,5 ili 6 sati, to smo čuli. Sad šta sa ovim pacijentima koji su
karotidni pacijenti. Postoji obaveza da takve pacijente primimo u bolnicu, oni se primaju u stroke unit i odmah krećemo sa dvojnom antiagregacijom terapijom, šemu smo takođe čuli na prethodnom izlaganju. Gledamo da unutar 24 časa obezbedimo konzilijum vaskularnog hirurga, neurologa i po potrebi interventnog radiologa i u odnosu na ove kriterijume koji su u sredini ovog algoritma prikazani, odlučimo se da li je taj pacijent za urgentnu karotidnu endarterektomiju, naravno pod uslovom to pacijent koji je svestan, neurološki stabilan, sa malim deficitom, sa rekanalisom ili prohodom cerebri medijom, sa naravno značajnom karotidnom stenozom, sa malom lezijom do 2 cm, aspekt skorom većim od 7, da je kardijalno kompenzovan i da ima iole prihvatljiv operativni rizik i to je bitno. Ako sve to jeste, on će biti premešten kod nas na kliniku, operisan unutar 72 sata, 4 nedelje, najmanje, mi dajemo ipak i duže, moram priznati, dvojnu antiagregacijnu terapiju, nakon toga kontrola i odluka o daljem tretmanu. Ako nije sve od toga, premešta se na odeljenje neurologije, gde se uvodi obično niskomolekulni heparin, radimo magnetnu rezonancu i napravimo još jedan konzilijum istog sastava koji će odlučiti da li se taj pacijent može operisati dok je u istoj hospitalizaciji unutar 14 dana. Tada primenjujemo ranu keo, ako nije ni za to, znači ako ima kontraindikacije, on će biti otpušten u neku adekvatnu ustanovu, rehabilitovan i ambulantno dalje praćen, eventualno rađena odložena kea. Stižemo do rezultata naše klinike. Za 10 godina, kao što vidimo, 1113 karotidnih operacija, više asimptomatskih, 47 urgentnih, poslednji urađena juče. Nismo još uvek dobri kao Englezi, Šveđani i Nemci, ali ovo se odnosi, znači koji rade to, 50% urade u prvih 14 dana, ali ovo se odnosi samo na simptomatske karotide. Ali da nismo toliko loši, pokazuje ovaj grafik, da otkako smo usvojili naš protokol i počeli i time obavezali kolege da ga poštuju, imamo naravno jedan porast ranih karotidnih operacija s izuzetkom ove nesretne 2020. godine, a ove godine smo uradili više od 30% simptomatskih karotida su bilo urađene kao rana karotidna endarterektomija. Sve ih radimo u opštoj anesteziji. Tip hirurgije zavisi naravno od operatora. Ja preferiram u ovom momentu, znači, teudakrom pač protekciju. Očigledno ovde da smo pacijent unutar 72 sata radili, oni koji su imali manji neurološki deficit, je li tako? I, da, sad nema veze, 2 pacijenta su rađena nakon intervencijske trombolize, to tamo dole stoji, ja sad ne znam kako da vratim. U svakom slučaju, u 47 pacijenata 3 moždana udara, od kojih je jedan bio sa hemoragijskom transformacijom, završio je smrtno, jedan akutni infarkt miokarda koji na kraju dobro tretiram, jedna povreda kranijalnog živca. 6% komplikacije, imamo 10%, kako je rekao Naylor, imamo znači fore i da grešimo malo, dobri rezultati i kod ovih pacijenta koji su odloženi. Sad ovde obično ide ona slike kako mi jako dobro operišemo, ovo je slika od juče. Hoću da kažem, da poručim, to nije dovoljno. Nije dovoljno biti samo jako dobar hirurg i imati savršenu tehniku. Pomoć pacijentima podrazumeva i rad na organizaciji. Znači moramo svi svoju organizaciju orijentisati prema patologiji, prema pacijentu. Ja bi jedan drugi citat od Rossa Naylora ovde iskoristio, a to je da svi radimo na tome da nadležni ljudi, vlade, ministarstva, lečenje i prevenciju cerebrovaskularne bolesti prepoznaju na isti način kao i kardiovaskularne i maligne bolesti u smislu političkog i fiskalnog prioriteta. Hvala. Zahvaljujem se na sugestiju profesora Kostića. Mislim da su teme prvog i trećeg predavanja slične, pa bi pitanja u tom smislu fokusirao na ova 2 predavanja vezana za rezultate karotidne endarterektomije i svakako svi smo ipak toliko godina imamo da znamo da su se ove vrlo brzo stavovi promijenili od neke 2001. kad smo imali simpozijum na Vojno-medicinskoj akademiji kada smo se plašili da radimo u akutnom periodu do sada. Imali pitanja na ovom? Rezultati su, izvolite, samo mikrofon. Rezultati su stvarno impresivni i na veliko zadovoljstvo medicinske zajednice, mislim u Srbiji uopšte. Hvala najpre, izvinjam se, hvala vam što ste organizovali ovako jedan divan skup. Zahvalio bih se svim kolegama na izvanrednim prezentacijama. Ja bih uputio jedno
pitanje neurolozima, kolegama neurolozima. Znači, nakon te mehaničke trombektomije i trombolize, gde je kalpert lezija, znači na nivou karotidne bifurkacije, koliko vi smatrate da je taj period od trombolize, odnosno od mehaničke trombektomije do karotidne endarterektomije, koliko je to, da kažemo, neka safe, odnosno bezbedna zona? Šta biste vi preporučili nama, vaskularnim hiruzima? Hvala. Mislim da ćemo se opet morati individualizovano pristupiti pacijentu u zavisnosti od toga kakav je bio ishod nakon tretmana. Dakle, videli smo ovdje neki prikaz gde su pacijenti prošli bez ikakvog infarkta. Ukoliko nije tretirana naravno karotidna stenoza, to se može onda razmatrati eventualno i unutar 72 sata, ali optimalno bi bilo sačekati 2 nedelje da se uradi u tom ranom tretmanu. Ja bih samo nadovezao, u guideline-u iz te 2018. godine, sad čekamo novi početkom naredne godine, dosta jasno stoji. Znači, nakon trombolize mehaničke trombektomije, pacijenta procenjujemo na isti način na koji ga procenjujemo i bez trombolize mehaničke trombektomije. Znači, prođe određeno vreme, uradimo CT, vidimo kolika je lezija. Ako lezija nije velika, ako je manje od 2 cm, ako je čovjek operabilan, uradit ćemo ga. 72 sata. I neurološki procijenjen u smislu... Tako je. Znači, čovjek koji sve to ima, ali ga na isti način tretiramo kao što se tretira i pacijent koji nije bio tromboliziran, ali naravno zbog same trombolize, kako je kolega rekao, treba naravno sačekati neko određeno vreme da efekat trombolize prođe. Izvolite. Profesorka Jovanović. Sad jedno pitanje neurologa vaskularnim hiruzima. Moje pitanje, ja sam videla kod doktora Manojlovića, negde mi se učinilo da na ovo jednom grafikonu ove poslednje godine su imali više pacijenata kojima su radili stenting u odnosu na karotidnu endarterektomiju. Pa je pitanje i docent Dragašu i kolegi Manojloviću, kada se i šta vas opredeljuje zapravo da radite jednu ili drugu intervenciju, obzirom da u nekim našim vodičima se uglavnom daje više prednost karotidnoj endarterektomiji? Pa ja bih vas samo pozvao na moje izlaganje koje će biti tamo negde od 3 sata, gde ću pričati o asimptomatskom karotidnom stentu. Komplikovane priče da bi sada, i mislim da bi prevazišli vreme, postoje neke kriterijumi za jedno ili za drugo. Kažem, bit će na predavanju posle nekoliko sati. Da, pa evo i ja da odgovorim u moje ime vezano za simptomatske pacijente ukratko. Dakle, svakako i prema ovom najaktuelnijem vodiču koji treba da izađe ove godine, karotidni stenting kod simptomatske karotidne stenoze, ukoliko je ona između 70 i 99%, je znači pod B opcija. Opcija pod B koju razmatramo samo ukoliko je karotidna endarterektomija pod izuzetno visokim rizikom iz nekog drugog ili internističkog ili neurološkog razloga. A ono što bih obećavam da se docent Manojlović i ja nismo čuli i dogovarali pre nego što smo pravili ova predavanja i prezentovali naše rezultate, ali moram da naglasim jednu stvar. Prvo, jako mi je drago zbog ove zajedničke sesije ovako sa neurolozima, jer ne znam da li će docent Manojlović složiti sa mnom. Bolesnici kojima radimo ove hitne karotidne endarterektomije nisu hiruški bolesnici, to su neurološki bolesnici. Mi, hiruzi, naša operacija nije kurativna, već je i dalje preventivna, kao i kod karotidne endarterektomije bilo kog drugog razloga. Tako da mislim da ova tesna kolaboracija koju mi imamo pre svega sa odeljenjem urgentne neurologije i bolnicom Sveti Sava i sa svim dragim kolegama neurolozima je veoma, veoma važna, jer vi ste u suštini ti koji selekcionišete te bolesnike, postavljate indikacije za operaciju i kasnije ih lečite i pratite, a mi smo samo ona macola koja izvršava ono što nam se kaže, što bi se reklo. Tako da ja mislim da je to upravo suština ove priče i dr. Manojlović je pričao o konzilijarnim odlukama i mi to isto tako radimo u obe naše kuće i mislim da je to izuzetno važno, individualni pristup i konzilijarne odluke, a da neurolozi moraju naravno biti vodeći u toj priči, u donošenju tih odluka, naravno zajedno sa nama i sa interventnim radiolozima. Još jedno pitanje, profesor Ilijevski.
ko svaki star čovek da kažem i ja nešto na kraju da podelim sa vama naše iskustvo sa 19.000 endarterektomija na karotidama. Dakle, osnovna stvar je tim, ovo što je Marko rekao. Nije sve jedno da li hirurg ulazi u salu i tresu mu se ruke ili mu se ruke ne tresu. Dakle, iskustvo je najvažnije. A pošto je doktor Manojlović bio mudar i pozvao na drugu sesiju, pozvaću vas ja, svratite. Biće nešto što do sad nikad niste čuli. Hvala vam. Hvala lepo. Ako nema više pitanja, možemo da nastavimo dalje sa sesijom. Sledeće predavanje, preoperativna procena karotidne bolesti. Profesor Lepić. Najpre da pozdravim skup i da se zahvalim organizatorima što su me pozvali i što su ovu temu uvrstili u program jednog veoma eminentnog skupa kardiovaskularnih hirurga i drago mi je što zajedno razgovaramo o problemima karotidne bolesti sa nama koji lečimo njene posljedice, nažalost. Pa šta treba uraditi, šta mi možemo da uradimo pre nego što odlučimo o tome da li ćemo čoveku preporučiti karotidnu endarterektomiju ili endovaskularnu revaskularizacionu operaciju. Znači, treba da vidimo da li postoje simptomi karotidne bolesti, da li je pacijent došao sa simptomima ili smo njegovu bolest otkrili slučajnim pregledom, odnosno screening pregledom. Treba da procenimo kakva je i kolika je ta njegova stenoza, da li pacijent ima faktore rizika, da li ima neke druge pridružene bolesti, da li postoji druga intrakranijalna patologija u smislu vaskularne patologije, stenoza intrakranijalnog segmenta arterijskog sistema ili posledica samih moždanih udara intrakranijalnih. Treba da procenimo normalno pri pregledu i stanje obe karotidne arterije, vertebralnih arterija i mogućnost kolateralnog priliva. Treba da procenimo ovu hitnost i tajming intervencije o kojoj smo na prethodnim predavanjima dosta govorili i normalno treba da odlučimo koju ćemo intervenciju da uradimo zavisno od stanja pacijenta. Simptomi karotidne bolesti su svima nama poznati, znači to su fokalni neurološki deficiti različitog tipa i trajanja sa različitim posledicama, nažalost. Vaskularne faktore rizika svi znamo i ne treba da ih ponavljam, ali na njih se u izvesnoj meri može uticati. Pridružene bolesti su od velikog značaja za odluku o tome šta ćemo raditi, znači treba da vidimo kakve su posledice samog moždanog udara u trenutku njegovog nastanka ili posle kad odlučujemo o tome šta ćemo raditi. Pridružene kardiovaskularne bolesti, poremećaji srčanog ritma, bolesti pluća, dijabetes, druge sistemske bolesti, stanja posle nekih drugih operacija, intervencija i bolesti koje su lokalno vezane za predeo vrata. I ono što opet svi već duže vreme znamo, to je da postoji jedan veliki rizik od moždanog udara i kod pacijenata sa simptomatskom stenozom, znači ponovnog moždanog udara i kod pacijenata sa simptomatskom karotidnom stenozom, normalno kod pacijenata sa simptomatskom karotidnom stenozom taj rizik je manji i ovo što treba da uporedimo odlučujući za ili protiv, to je koliki nam je perioperativni rizik od intervencije. Šta možemo da uradimo u dijagnostici? Normalno počinjemo od anamneze i pregleda koji treba da utvrde neurološki deficit, eventualno karotidni šum, stanje krvnog pritiska,
metaboličko stanje pacijenta i da izvedemo određenu morfološku dijagnostiku kojom se mi uglavnom bavimo. Za morfološku dijagnostiku su nam na raspolaganju pre svega Doppler sonografija kao jedna neinvazivna i vrlo dostupna metoda sa odličnom korelacijom sa zlatnim standardnom endovaskularnom, odnosno direktnom angiografijom. Pored toga su nam na raspolaganju skenerska i magnetna angiografija koje takođe daju veoma korisne informacije, ali pored toga treba uzeti u obzir i snimanja mozga skenerom i magnetnom rezonancom koja su nam takođe važna u donošenju odluke. Ovo je merenje stenoze. Ono što ja preferiram to je merenje stenoze kao razlika u površini poprečnog preseka koja se razlikuje u odnosu na merenje dijametra, a to nam omogućava praktično samo Doppler sonografija u odnosu na druge angiografske metode. Doduše, važeće preporuke su vezane za merenje stenoze kao redukciju dijametra. Ali, kao što znate, stenoze su ekscentrične, retko su koncentrične i mnogo je bolje meriti ih kao redukciju površine površnog preseka. Ovo su, znači, mogućnosti CT i MR angiografije, a ja bi se normalno zadržao na Doppler sonografskoj proceni kojom se ja bavim i o njoj ćemo, ovo su preporuke, indikacije iz našeg vodiča za karotidnu bolest, za izvođenje pregleda. Kao što znate, Doppler sonografija karotidnih arterija i uopšte Doppler sonografija vratnih arterija je metoda koja ima funkcionalni i morfološki aspekt i integracijom morfološkog i funkcionalnog aspekta dolazimo do toga da steknemo pravu sliku o stanju karotidnih arterija. Morfološki aspekt se uglavnom sagledava u ovoj sivoj skali, dok se funkcionalni aspekt sagledava na osnovu color Dopplera, power Dopplera i Dopplera, odnosno spektralnog Dopplera. Ovo su prikazi stanja karotidnih arterija i ovo su kombinovani kriterijumi koji nam govore otprilike šta možemo da uzmemo u obzir, jer to su pre svega visoke sistolne brzine koje treba da budu preko 200 cm u sekundi da bismo zaključili da je stenoza hemodinamski značajna. Preporuke smo već razgovarali o tome čime raspolažemo i šta možemo da radimo. To su pre svega opšte mere u smislu redukcije faktora rizika i primene antikoagulantne terapije i primene statina. Dalje govorimo o revaskularizovanim intervencijama o kojima smo već pričali kao urgentnim i odloženim. Ovo su i neke metode koje mi ovde retko radimo, kao što je intrakranijalno ekstrakranijalni bypass. Za njega postoji izvesna preporuka da se može raditi kod pacijenata koji imaju okluziju karotidnih arterija i PET studijom možemo da verifikujemo potrošnju kiseonika. Isto tako interesantna intervencija koja se kod nas radi je ova transkarotidna endovaskularna intervencija koja ima takođe svoje mesto. Ja ću preskočiti praktično ovo jer smo već govorili o tome, posebno o ovom tajmingu koji je meni bio interesantan jer ga mi uglavnom nismo mnogo koristili. To se misli pre svega na ove rane karotidne endarterektomije i smatram da na osnovu ovog našeg iskustva da treba što ranije uraditi karotidnu endarterektomiju svim pacijentima kojima nije zaostao težak deficit da bismo sprečili eventualno nov moždani udar. Ovo su kontraindikacije i indikacije koje nam stoje na raspolaganju za
karotidnu endarterektomiju i stenting. I ovo je jedna blok šema za odlučivanje o tome koji su pacijenti pogodni za revaskularizacionu intervenciju i ponovio bih to da se odluke treba da donose konzilijarno između neurologa, vaskularnog hirurga, neuroradiologa, interventnog, tako da i mi na taj način odlučujemo. Hvala vam na pažnju. Sad bih zamolio doktorku Marijanu Vukićević iz specijalne bolnice Sveti Sava da nam kaže nešto o disekciji karotidnih arterija, dileme i nedoumice. Dobar dan, pozdravila bih sve učesnike i pre svega vaskularne hirurgije s kojima imamo jednu dobru saradnju koja nam pomaže u akutnom lečenju naših bolesnika. Negde oko 200 pacijenata je uspešno u saradnji sa docentom Dragašom, profesorom Davidovićem i profesorom Cvetkovićem završeno na vreme. Ja ću pričati malo sada nešto drugačije, znači nevezano za aterosklerozu, već za disekciju karotidnih arterija koje nisu retke u našoj populaciji i koje sve više srećemo. Kako ne? Sa velikim, jel? Dobro. Disekcija predstavlja rascep ili razdvajanje zidova krvnog suda koja nastaje ili usled oštećenja intime kada krv iz lumena prodire u subintimalni deo ili dolazi do rupture vaza vazorum u intramuralno, dolazi do širanja hematoma, hematom sužrava lumen, pri čemu može doći do okluzije ili dalje do proširenja na laminu elastiku eksternu kada se stvara subadventicijalni hematom koji prerasta u disekciju ili pseudoaneurizmu. Disekcija je redak uzrak moždanog udara i prema TOST klasifikaciji gde su lokalizovani svi moždani udari, ona pripada grupi sa retkim uzrocima moždanog udara, znači u 4. grupi 1 do 2% svih moždanih udara su posledica karotidne disekcije. Međutim, kod mladih je ona uzrok u 25% slučaja. U odnosu na lokalizaciju, one mogu biti cervikalne, intrakranijalne i kraniocervikalne, koje su u stvari i najčešće, a prema mehanizmu nastanka na spontane i posttraumatske. Faktori rizika koji dovode do disekcije su pre svega spinalne manipulacije. Vrlo često smo imali pacijente nakon kiropraktičkih procedura, zatim nakon trzajnih povreda vrata prilikom saobraćajne nesreće, zatim urođena hipoplazija arterija, hipertenzija i pušenje koji deluju preko endotela i oštećenja intime, genetski faktori sa urođenom bolesti veziva i beznačajne traume kao što su nošenje torbe oko vrata, joga, pilates, kašalj. Imali smo čak i jednog pacijenta koji je bio violinista. Dugo sviranje na violini prouzrokovalo je karotidnu disekciju. I kada imamo takvu karotidnu disekciju, uvek treba razmatrati postojanje neke arteriopatije. Klinički se ona najčešće manifestuje moždanim udarom, tranzitornim iskemijskim atakom. Kod intrakranijalne disekcije se često viđa subarahnoidalna hemoragija, a može doći i do retinalnog infarkta ili samo prisustva određenih simptoma. A koji su to izolovani simptomi? To su pre svega glavobolja, najčešće unilateralna, bol u licu, bol u vratu, zatim tinitus, Hornerov sindrom, amourozis fugaks i paraliza kranijalnih nerava od 9. do 12. usled najčešće kod pseudoaneurizme i kompresije na lokalna tkiva. I malo ću se zadržati na ovom našem radu koji je izašao 1. novembra ove godine i koji se bavi serijom naših pacijenata sa karotidnom disekcijom koji praćeni tokom 10 godina. To je bila jedna retrospektivna prospektivna studija sa 214 kraniocervikalnih disekcija kod 188 pacijenata. Na slici su disekcije naše
viđene Dopplerom krvnih sudova, vidimo dvostruki lumen, intimalni flap i vidimo jedno veliko suženje. Sa druge strane, sve naše disekcije su dokazane magnetnom rezonancom, angiografijom u TRIX sekvenci i FET sekvencama koje nam u stvari pomažu da razlikujemo da li je prisutan tromb ili postoji ateroskleroza. Sve su znači dokazane da jesu disekcije. I šta vidimo na magnetnoj rezonanciji? Pa možemo vidjeti taj intramuralni hematom koji vidimo na ovoj desnoj slici kao polumesec sa jedan minimalnim protokom, znači sa jednom subokluzijom krvnog suda. S druge strane možemo vidjeti polumesec to je intramuralni hematom sa minimalnim protokom. Na prvoj slici vidimo okluziju po tipu plamena sveće, kao i na drugoj, na digitalnoj angiografiji, subtrakcionoj, a na trećoj slici angiografije vidimo jedno suženje koncentrično po tipu štapa ili perli. Šta je još zanimljivo u našem istraživanju? Pa to da je skoro 2,5 puta više bilo karotidnih disekcija, da su karotidne disekcije najčešće bile na jednom krvnom sudu, ali se ne može zanemariti ni 13% bilateralnih karotidnih disekcija. Sa druge strane, naši pacijenti su skoro 10 godina stariji od pacijenata u svetu. Prosečna starost pacijenata sa karotidnom disekcijom 45, mi smo imali, naš prosek je 55, to je zato što se kod nas leče pacijenti od 20 do 100 godina i svi dobijaju isti tretman. Sa druge strane, muški pol je bio u većem riziku, čak i u većem nego u svetu, 66% pacijenata su bili muškog pola. Zanimljivo je sa druge strane na ovoj prvoj slici da nije samo 5. decenija rizična za pojavu karotidne disekcije, već vidimo da i u 7. deceniji imali smo 28,1% pacijenata. Rizikofaktori su bili isti kao i po drugim studijama, znači imali smo, najčešće pacijenti su imali hipertenziju, vidimo da je dijabetes nije nešto od značaja, hiperlipidemiju, pušenje, trauma se javljavala oko 30%, respiratorna infekcija oko 10%, a zanimljivo je da je ateroskleroza bila mnogo češća kod pacijenata sa vertebrobazilarnom disekcijom. Šta je u kliničkoj slici bilo na prijemu? Pa glavobolje, bol u vratu i tranzitorni ishemijski moždani udar bili su češći kod pacijenata sa vertebrobazilarnom disekcijom. Da li je širina lumena krvnog suda to diktirala, ostaje nam da vidimo. Trijas koji se javlja kod karotidne disekcije je glavobolja, ipsilateralno bol u vratu, Hornerov sindrom, tija ili moždani udar i ovaj trijas je bio vezan sa infarktom mozga i pokazivao u našem istraživanju jaku korelaciju. Klinička prezentacija na kraju i tokom lečenja je 80% pacijenata sa karotidnom disekcijom imalo je moždani udar, a 20% tranzitorni ishemijski atak. Znači nije bilo pacijenata koji su imali samo glavobolju. U drugim istraživanjima taj procenat sa moždanim udarima je manji, negde oko 60%. Možda je razlog magnetna rezonanca koja sofisticirano otkriva moždane udare, a ona je urađena kod svih naših pacijenata. Pacijenti sa suženjem, ovom taperingom, sa okluzijom po tipu sveće su u većem riziku da razviju teži moždani udar i na ovoj slici vidimo jednu ogromnu ishemiju u slivu cerebri medije. Rekli smo da karotidna disekcija može imati i sezonski karakter javljanja, tako da se u vreme respiratornih infekcija ona može javiti. Videli smo je sada u COVID-19, jer imamo odeljenje i za takve pacijente i ovo je jedan pacijent sa upalom pluća, sa okluzijom cerebri medije desno i velikom ishemijom u mozgu. Od 242 pacijenta koji su ušli u registar
registar do sada sa ishemijskim moždanim udarom. 2 su imali karotidnu disekciju, oba su bile muškog pola sa 46 i 51 godinu. Ishod njihov je bio loš jer je pneumonija diktirala taj ishod. I postavlja se pitanje da li se radi o arteritisu ili je posledica traumatske disekcije usled kašlja i kijanja. Mi na slici vidimo disekciju po tipu plamena sveće. Mehanizam nastanka moždanog udara je tromboembolija, hemodinamski poremećaj usled okluzije i mešoviti mehanizam. I na kraju, šta preporučiti pacijentima? Pa za sada još uvek i u opticaju antiagregaciona, antikoagulantna i endovaskularna terapija i prema novim protokolima još uvek su podeljena mišljenja da li dati antiagregacionu i antikoagulantnu i kod nas je tako bilo da je pola pacijenata dobijalo antiagregacionu, a polovina antikoagulantnu i nije bilo razlike u ishodu tih pacijenata. Sa druge strane, postoji i taj endovaskularno rešavanje sa plasiranjem stenta u slučajevima kada pacijenti nemaju benefit od medikamentoznog lečenja ili se ponovi moždani udar. To je i u poslednjem protokolu iz 2021. Američkog udruženja za stroke i srce. Kakav je ishod naših pacijenata? Vidimo da je rekanalizacija disekcije bila skoro ista kod pacijenata sa antikoagulantnom i antiagregacionom, a sa druge strane pacijenti koji su imali endovaskularne procedure imali su rekanalizaciju skoro od 40, 39 njih je imalo kompletnu rekanalizaciju. Međutim, znamo da rekanalizacija karotidne arterije koja je velika ne znači i definitivno reperfuziju tkiva i povratak tkiva mozga u život, tako da u suštini dobar ishod je bio kod 55% pacijenata, a kod 2% pacijenata, kao što kažu i druge istraživanja, se javio rekurentni moždani udar. I toliko od mene. Moramo razmišljati o disekciji ne samo kod mladih ljudi. Ultrazvučna dijagnostika kod utreniranih ultrazvukista omogućava pravi pristup za otkrivanje, praćenje, može predvideti ishod. Terapija se mora prilagoditi izgledu i bitno je da disekcija ima dinamičnu prirodu, da ona može da se širi i kaudalno i kranijalno, tako da možemo u tih prvih 2 nedelje, kada je u najvećom riziku, znači pacijenta takvog treba lečiti u naprednom centru za moždani udar, gde mu se može pružiti sve. I kao za pozdrav, evo od juče naša plaketa zlatna za 3. kvartal za kvalitet lečenja pacijenata za moždani udar. I slika iz COVID-a. Pozdrav. Hvala lepo. Hvala. Zbog značajnog probijanja termina ja ću svoje predavanje apsolutno skratiti da bismo imali makar elemenata za diskusiju nekoliko minuta. Ova priča o karotidnoj bolesti je, što se kaže, nešto što će vjerovatno biti intrigantno i nadalje. Ona je od početka praktično počela sa jednom velikom dozom skepse i rezerve, da smo sada u periodu kada vjerujemo da možemo da radimo praktično perioperativne procedure, odnosno u samom dešavanju moždanog udara da radimo jednostavno procedure za koje smo se ranije plašili i da pomislimo na njih. Ja se prije svega kao predsjednik Društva neurologa Srbije, u ime Društva neurologa Srbije zahvaljujem organizatorima, jer je ovo veoma značajno da se ovako viđamo i da sagledavamo iskustva iz različitih kliničkih disciplina. Ja sam htio samo da kažem nešto drugačije. Kardiološke reperkusije akutnog moždanog udara ne utiču samo na neposredni ishod moždanog udara, nego u novim okolnostima mogu da utiču i na odluku o tome da li ćemo da radimo stenting proceduru ili da li ćemo da radimo karotidnu endarterektomiju. Ne bih vas opterećivao šta je ishemija mozga, samo bih vas podsjetio na neka ranija istraživanja da mi već znamo da moždani udar je praćen kardiološkim poremećajima u samom dešavanju i ponekad ne znamo da li se desio moždani udar zbog kardioloških abnormalnosti ili je moždani udar izazvao određene kardiološke abnormalnosti i tu su praktično
ono što je mene uvijek odušavalo, da se recimo kod eksperimentalne okluzije srednje moždane arterije kod životinja razvijale histopatološke lezije kao dokaz strpljenja srčanog mišića neposredno nakon događaja. Dugo se priča o EKG promjenama i ishemičkoj bolesti mozga i depresija STX segmenta, a ne atrijalna fibrilacija je u fokusu ovog mog predavanja, jer atrijalna fibrilacija je značajna za događaj, odnosno za razvoj, a se depresija ST segmenta je prateći fenomen moždanog udara. Ovdje je na tabela koje su to EKG promjene i koje prate, i mi smo i u jednom istraživanju koje je bilo sprovedeno kod nas na Vojnoj medicinskoj akademiji da radili simultani holter EKG i holter EEG kod pacijenata sa moždanim udarom, ali smo izdvojili samo ovaj simultani EKG promjene kod bolesnika sa moždanim udarom tokom 24-satne holter kartografije i vidite da praktično sa ST depresijom je bilo skoro 37% bolesnika, iako kod angine pectoris je ovaj procenat nešto malo niži. Mi smo onda upoređivali odnos EKG promjena i stepena težine i strane lezije i u odnosu na literaturne podatke, osobito insularnu leziju, mi smo pokazali da je desna cerebralna hemisfera kao dio lezije, a lijevi deficit i težina ishemijskog događaja u značajnoj korelaciji sa pojavom ST depresije kao ključno pokazatelj ishemije srca. I to je takozvano statističko klupče gdje vidite da na ovoj strani lijeve lokalizacije se grupiše najveći broj promjena u EKG-u po pitanju ST depresije. Praktično, vaskularno oboljenje srca i mozga predstavljaju prvi i treći vodeći uzrok smrti i obolijevanja. Etiopatogeneza i jednog drugog poremećaja su slične, a ishemijska bolest mozga je najčešće završna faza evolucije ateroskleroze. Praktično, poremećaj koji definiše ishemijsku bolest mozga se dešava na nivou neurona, endotelnih ćelija i vaskularnog zida i sa brojnim reperkusijama koje, samo još jedan put da kažem, električno odraženje kore mozga utiče na srčanu frekvenciju, aktivna cerebrovaskularna oboljenja su izazivala veću smrtnost u smislu poremećaja srčanog ritma i infarkta srca, tako da, iako su ovim istraživanjima definisane heterogene grupe bolesnika i praktično ono što mi kao kliničari znamo, TIA i ishemijska bolest srca su veoma povezani. I ono što je veoma bitno, bolesnici sa TIA-om anamneziji u 50% slučajeva umiru zbog kardijalnog razloga, a 30% zbog fatalnog moždanog udara. Tako da je TIA sam po sebi događaj koji treba da nas dovede da razmišljamo da je mogući istovremeni i srčani poremećaj. I praktično, da samo kažem da sve ovo što se dešava tokom moždanog udara ima brojne reperkusije na sistemskom nivou gdje se praktično može očekivati i razvoj kardijalnih komplikacija. I to ne razvoj kardijalnih komplikacija samo u poremećaju srčanog ritma, nego u samoj morfologiji, odnosno ishemijskoj bolesti srca de novo. To govorim sada ponovo, jer se sada baš u ovoj eri takozvanih perakutnih procedura postavlja pitanje takozvane anestezije, pripreme pacijenata, samog toka intervencije i odluke. Veoma je bitno odluke da li je čovek kandidat da razvije poremećaj u smislu infarkta srca, poremećaja srčanog ritma, depresije te segmenta, jer onda se možda možemo lakše odlučiti za neki manje invazivan tretman. I ja želim da kažem i uvijek sam se zalagao od početka, multidisciplinarni pristup uz individualno sagledavanje pacijenta je ta dobitna kombinacija. I još jedan se zahvaljujem. Hvala profesoru Raičeviću. Bojim se da smo mnogo termin probili. Možda jedno pitanje vezano za ove radove, ako ima neko. Ako ne, onda da završimo sesiju. Hvala vam lepo.